šta se radi ljudi? Gde ste? Izvinite, nisam snimao, znači, milijardu dana. Ja od sad idem u školi, znači, dođem, zahvalim da snimam i pustim putem aktirao i ekstra. I danas ćemo igrati Slender Puppies 3 ovdje. Nemam facecam, možda i glas, čujete mi ga slabo, ali će probam što jače mogu da se čuje. Samo neću da radim tier play. Zato što čujete samo na ono, preko snimam ono, tako se nešto čuje. Hajde da počnemo, znači sad idemo, kažemo Teletubby Casters i samo da vam kažem, Slender Puppies 3 je zašao i mnogo dobra igrica, mislim nije baš dobra igrica, ali imaš kao survival i to je mnogo ekstra, znači eto, rekao sam mi što se radi. Znači samo uzimate Teletubby Caster i izvinite što nisam snimao, znači šta se desilo, znači ovi Teletubby Caster su infektovali kao Teletubbies, kao otruvali Teletubbies i mene nisu otruvali zato što sam ja profesionalna. I am the one, the last, I am. Ok. Nećemo se eksplodiramo, ajde da nađemo ovi Teletubby Caster, zato što nemamo puno vremena, imamo pola sata. Da, imamo pola sata. Ako ne uspemo pola sata, onda se materijali. Tinky Wink. Zašto ja ću da vidim Tinky Wink? Černobyje! Plačem te. Tinky Winky me plaši, mama. Tinky Winky. Tinky Winky. Tinky Winky. Da izađeš. Tinky Winky. I ne radim noć, mislim, i ne radim noć zato što Tinky Winky, znači, može da ti skoči negdje gdje ga ti ne vidiš i to. A odavde vidiš sve i ne može da te ufati. Mislim, može da te ufati, ali ti ga možeš samo da ga vidiš od daljine. Znaš, da li može da se... Znači, ljudi, ovdje ne može da se zoomira u ovoj igrici. U Slender Puppies 2 je moglo da se zoomira. Ne znam da li to je loše, da li je dobro, ali barem je zašla ova igrica. Ja mislim ova igrica je zašla 2017. avgusta ili septembra, ne znam. Sigurno je septembra je zašla. Bio sam ja, wow, Slender Puppies 3, jedno čekam da igram. Ja to igram. Poslije ćemo... Zašto sam ovdje? Pa zašto sam ovdje, bre? Tinky Winky. Kaži se. Uzim ovdje kad uvijek bude. Znači me može da mi zađe neki sekund da zađe. I poslije ti beži wow nek. Znači... Jedanput Jacksepticeye, ako ga
gledate, on je bio ovdje jumpscare-om, šta je bre? Ovdje je Jacksepticeye bio jedan put jumpscare-ovan kad je se popeo gore. Eno ga. Ljudi, jer ga vidite, eno ga tamo dole. Radi. Ovdje sam, Tinky Winky. Ne znam niko da ga uzima njegovi teletabi kastovi, ali nećemo s njega da idemo, zato što se ne ubije. Ok, barem znamo kude, barem neće, da ne bi sađe da se skroz naježim i ja. Htio sam malo horror igricu igram, zato što nisam nešto da igram. I to je... Znači... Sad možemo da igramo. A što je najbolja fora... Smanjite slušalice i rejt Tinky Winky. Oh my god, najezio sam se. Oh my god. Tinky Winky, zašto Tinky Winky? Ja. Zašto? Još me juri, budala. Zašto me juriš? Samo da... juri me! Htio sam da vam ljudi kažem da sad nema ovi jumpscare-ovi. Ja mislim to su removali, ali još nije izašla full verzija. Ima uvijek neki update-i, zato što isto kao slično kao Clash Royale, ali nije baš dobro. Mislim, što mogu da kažem, mnogo dobra igrica, ali treba malo update i to. Nije zašto full verzija, barem imamo early access, barem developeri su mnogo dobri stavili ovu igricu. Imaš i puške u ovu igricu, imaš sve, ali to je samo imaš puške u survival. Možda update-uvaju da imaš još puške. Znači, će vam pokažem šta je to, koji je survival, a to je survival koji možete da igrate i da se pucate s zombijama koji su ovi popili Teletubby Casters i to. Znači, to je to, sam to kažem. Znači, bacite ovaj video like i subscribe. Ne trebate share ako baš nećete. Ne treba share, samo like i subscribe. To je sve što hoću, samo like i subscribe. Molim vas, samo like i subscribe. Možda za 100k ja radim specijalno, ali ne znam šta ću da radim, ali vi dok to već to radite, treba vam puno vremena. Jer Tinky Winky otišao, ima još. Ljudi, ne znam gdje je Tinky Winky, ali taj jumpscare me naježio. Vidi ja, gdje je Teletubby Casters? Znači on je htio da ide na ovaj Teletubby Caster, ali on nije mogao zato što sam ga zeznuo, uzeo sam ga. On, znači, treba da zaštiti Teletubby Caster. Jeste? O ne. O ne, ovo je loš. Neću da idem. Uzim me. Gledaj kako stoji, kao ne.
Ne ide mi se. O ne. Imam Teletubby Caster. Okej, žuri negdje. Žurio je. Pogledaj, žurio je. Žurio se. Gdje će već? Ja bežim u zelni Caster. Ja bežim. O ne, šta ću sad, nema Teletubby Caster. Moram da bežim. Našo me, moj secret. Moram da nađem neki drugi dok me nije opet našao. Gdje će ovaj? Šta je već? Tinky Winky, ovdje sam. Gdje ćeš? Evo. Tu je meni. Iskorija je, na trić. Ne vidim. Ok, ne trči više, to znači da... Zašto lažeš? Tu je negdje to. Gdje? Ljudi, naša misija je... Gdje otišao? Vodi na kraj sveta. Da ode gdje se spaniš. Što me ovdje doveo? Ajno ga! Moram da ga uzmem. To se sad ga uzmem. On ga garduje. Mi moramo nekako da ga presimo. Ne mogu! Ravno je na njega! Ne mogu. Ne. Okej, ide. Trči. Mali brz je ko majmun. Nemam pojma, kupas. Nemam pojma. Evo ga. Evo, beži. Evo, možete da ga vidite. Ne, uopće ne možete. Ok, izvinite. Napravio sam malo... Napravio sam malo zvukove, šume, da bi se osvežio. Da sam žurio. Ne može da odmeti. Ne može skrinuvati. Ajmo malo da se providimo ovdje. Kako bi to bilo? Ajde, popim se ovdje. Ajde, popim. On može da se popne ovdje. Beži. Tu je Ravno. Iza mene. Kaži mi gdje mogu da se sakrijem. To? Au! Šta je ovo? Kako sam pao? Šta je bravo? Ne mogu da trčim! Šta je bravo? Beži! Okej, begale smo ga. Što se pentra? Zašto imam 31 health? Još me prati, dosta! Ne može. Iza drveta. Iza drveta sam, ne možeš da me vidiš, I'm John Cena! Daj, ja sam John Cena. Ako mogu da nađem taj glupavi Caster, ali ovdje uopšte nije. Okej, samo idi pravo.
Morat ćemo negdje da se sakrijemo dok nas ne nađe. Moramo bežimo. 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 Volite, nek mi ga neko pomogne. Kao polo kad ono beže u prvi. Onaj demo, znate, onaj kad beže pol. Ubio si Lalu. Lalu. E da, samo da vam kažem, ne možete da nje da dobite jumpscare ni ništa. E da, što je najbolji part, možete da sada klikate. I on ne može da klika. On je onako može da pliva. Ali ljudi, Luja, Nati, Lala nije tu. Lala nije tu. Lala nije tu. Zašto si za mene? Distraction, ravno iza mene. Teletabi. Yes. Dva. Levo, desno. Uzeo sam levo. Ne znam. Desno. Jedan. Jesi čuo? Jedan. Samo jedan. Uzeli smo svi teletabi kastore. Yeah! I uspeli smo, ljudi, to je to. Vidim da je mi ovo maksimum. Pa ljudi, hvala što ste gledali ovaj video. Like, share i subscribe. I mi se vidimo u drugi video.